reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda mu bana natwe badukurikira muri mu Rwanda, hari majyepfo, hari majyaruguru, Burasirazuba, Burengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese nizire ko mumeze neza cyane. Hanyuma reka mpite nihuta njye ku nkuru nabonye zatangajwe. Reka mpere mu Rwanda, ndaza guhera mu Rwanda nerekeze muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hose ngiye kuhazenguruka mu gihe gitoya cyane, w'ikintu ngusaba no kwicara gato ukaneza iminota yawe. Reka mpite mpera kuri inkuru ivuga ko abayobozi b'ingabo muri RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ndetse na UPDF bahuriye mu nama Imbarara. Ingabo z'u Rwanda RDF n'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF bahuriye mu nama ya kane y'abayobozi b'ingabo zikorera hafi imipaka kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu 2025 mu mujyi wa Mbarara, aho ni mu mujyi muri Uganda. Bagamije kandi gusuzuma uko umutekano uhagaze ubu ngubu, gukemura ibibazo n'ibyuho bigira ingaruka nyine ku mipaka, hagamijwe kubungabunga umutekano ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Uganda. Abitabiriye iyi nama kandi iminsi itatu harimo abayobozi ba division RDF boherejwe ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Uganda, bayobowe na nyakubahwa Brigadier General Pascal Muhizi, umuyobozi wa division ya 5 ya RDF, ndetse hamwe n'abayobozi ba division ya 2 y'ingabo za UPDF zirwanira ku butaka ziyobowe na Major General Paul Muhanguzi. Umuyobozi wa division y'inama kandi yitabiriwe kandi n'ushinzwe ibibazo mu gisirikare muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda, Colonel Emmanuel Rozindana. Muri iyo nama kandi izo ntumwa zombi zasuzumye intambwe maze guterwa mu nama zigamije yingi nyine mu gukemura ibibazo byo mu guhungabanya cyase mu byambukiranya imipaka bitemewe n'ibindi bishobora guhungabanya umutekano muri iki igihe. Hanyuma kandi reka mite nkubwira ko ubu tuvugana u Rwanda rwamaze gufunga ambasade yarwo mu gihugu cy'Ububiligi nyuma yo guhagarika umubano kandi ushingiye kuri ambasade y'Ububiligi. Byemejwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa Werurwe 2025. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko ambasade y'u Rwanda i Buruseli yafunze imiryango kandi itazongera gutanga serivisi yatangaga ku butaka bw'Ububiligi. Itangazo kandi rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rikomeza rivuga ko serivisi za ambasade zizatangwaga na ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi i La Haye zizakomeza gutangwa nyine ubwo ni kuri info de Hague Albazi minafets.gov.rw. ugahanga bahise bashyiraho nimero nyine za plus 31 70 39 26 Yongeyeho kandi yongeyeho ko guhagarika umubano nta ngaruka n'imwe bizagira ku baturage b'Ububiligi baba mu Rwanda cyangwa bifuza gusura iki gihugu cy'u Rwanda. Kugenda kandi mu bwisanzure kw'abagenzi n'abayobozi bizakomeza nk'ibisanzwe. Abene igihugu kandi b'Ububiligi bazakomeza kubona visa bahageze, ndetse nta mafaranga visa nyine ntago bazajya bakwa amafaranga ya visa mu minsi 30 hakurikijwe nyine gahunda ya visa iriho. Ndaza kuva kuri inkuru mite nerekeza kuri iyi nkuru ivuga ko Rubavu abapolisi basoje amahugurwa y'ibanze nyine mu gucunga umutekano wo mu mazi. Kuri uyu wa kane tariki 20 Werurwe 2025 mu karere ka Rubavu habereye umuhango wo gusoza amahugurwa ajyanye n'ibikorwa byo gucunga umutekano wo mu mazi ndetse no kurohora abarohamye. Ubwo ni basic diving course ndetse yaramaze amezi 3 abera mu kiyaga cya Kivu. Amahugurwa yitabiriwe n'abapolisi 10 bo mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi cyangwa se marine units, bahawe amasomo atandukanye abongerera ubuhanga n'ubumenyi mu byihariye mu butabazi bukorewe mu bujyakuzimu bw'amazi. Bize kandi amasomo atandukanye harimo kwibira mu mazi ndetse na bikoresho bifashishije cyangwa se free diving, ubuhanga bwihariye kandi mu kwinjira mu mazi ndetse no koga, kwibira byimbitse ku ntera ndende deep diving, ndetse no gushakisha gutabara no kurokora abari mu kaga. Ubwo ni mu gihe kandi bivuga ko ibyo byose birikomeza bibera mu mazi. Hanyuma ho ndatenerekeza ku yindi nkuru kandi ivuga ko General Muhozi Ken Rugaba yari yamaze kugera i Kigali. Umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda yitwa General Muhozi Ken Rugaba ari i Kigali, ho yatangiye uruzinduko rw'akazi ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki 20 Werurwe 2025 nibwo uyu musirikare yageze i Kigali yakirwa na mugenzi uyobora ingabo z'u Rwanda yitwa General Mubaraka Muganga. Kuri gahunda kandi byitezwe ko Muhozi agomba kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda RDF. Ni ibiganiro kandi bishobora kwibanda ku makimirane yo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'icyo gihugu zirwanira n'umutwe wa M20.
na gatatu. Mu kwezi gushize nibwo uyu mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda Muhoozi Kainerugaba akaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yaratangaje ko agomba gusura u Rwanda yisi igihugu cye cy'abacwezi. Muhoozi kandi yaherukaga i Kigali muri Nyakanga 2024 ubwo yari yitabiriye irahira rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Gusa mu ntangiriro z'uku kwezi ibinyamakuru birimo icya Chip Report cyegereye igisirikare cya Uganda byanditse ko nyine yaje mu Rwanda agahura na Perezida Paul Kagame. Aho ngaho murabyumva ko ari mu banyi n'amahanga bw'u Rwanda ndetse n'ahandi. Ndacyari mu Rwanda nerekeje muri siporo gato. Mu gihe kandi uyu munsi kuri iyi tariki 21 Werurwe 2025 Amavubi yitegura kwakira umukino uraza kubuhuza na Nigeria. Minisitiri wa siporo yasuye Amavubi imbere nyine y'uyu umukino. Minisitiri wa siporo mu Rwanda yitwa Neri Mukazayire yasuye ekipe y'igihugu y'Amavubi mu myitozo mbere y'uko ihura na Nigeria kuri uyu wa gatanu. Kuri uyu wa kane tande Werurwe 2025 ubwo ni ku itariki 20 nibwo Minisitiri wa siporo Neri Mukazayire waruherekejwe na Perezida wa Ferwafa asuye ekipe y'igihugu nyine y'Amavubi mu myitozo. Mu kiganiro agiranye n'abakinnyi ndetse n'abatoza, Minisitiri Mukazayire ashimangiye ko iyi mikino hari ingenzi bityo nkabasaba ko bazakora ibishoboka byose bakitwara neza. Abatoza n'abakinnyi b'Amavubi kandi bakomeje kwitegura umukino ndetse kandi aho biteze ko bazashimangira umwuka mwiza wo gukorera hamwe ndetse mu guhangana n'ikipe ya Nigeria. Umukino kandi w'Amavubi na Nigeria uraza kuba kuri uyu wa gatatu tariki 21 Werurwe 2025 kuri Stade Amahoro isaha y'isa 12 z'umugoroba. Bw'abantu nyine muze kwitabira uyu mukino. Hanyuma rero reka mitendekeza mu yindi nkuru nkubwire ko reka ndebe nkungiye gutendekezaho nderekeza kuri iyi nkuru ivuga ko Angola itakiriye neza umuhuro wa Perezida Kagame ndetse na nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo i Doha muri Katari. Leta ya Angola kandi yatangaje ko yatunguwe no kubona aba Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda bahurira i Doha. Byatangajwe kuri uyu wa kane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Ambasaderi Tete Antonio. Umukuru wa diplomasi ya Angola yavuze ko batunguwe cyane n'uriya muhuro mu by'ukuri wabaye ku munsi nyirizina Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yoherejeho Rwanda intumwa zo guhura na M23. Rwanda kandi ivuga ko intambara zose zakoreshwa mu gukemura cyangwa se ingamba zakoreshwa mu gukemura ikibazo izishyigikiye kandi Kongo gusa igashimangira ko ibibazo bya Afurika bikwiriye gukemurwa n'abanyafurika abo bwabo. Perezida Kagame kandi yahuye na Perezida Tshisekedi mu gihe kandi kuva umwuka wabo mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola yagerageje kubahuza ariko bikagenda binanirana. Abakuru b'ibihugu kandi bombi bahuye mu gihe Perezida Joao Lourenço wa Angola yirukaga gutangaza ko yifuza gusimburwa ku nshingano zo kumuhuza hagati y'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, we akita ku nshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe aheruka guhabwa kuwa kabiri ku itariki 18 z'ukwezi kwa Werurwe 2025 nibwo Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar ku buhuza bw'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Abakuru b'ibihugu kandi bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa bwo guhagarika imirwano nta yandi mananiza nk'uko kandi byemeranyijwe mu nama ziheruka. Bemeranyijwe kandi ko gukomeza ibiganiro nyine byatangijwe Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda i Nairobi ndetse byahujwe muri iki gihe. Perezida Kagame kandi na Tshisekedi kandi bashimiye Emile wa Qatar ko biganiro byiza byafashije mu kubaka icyizere mu rugendo rugamije gushakira amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Hanyuma reka nsoreza kuri inkuru ivuga ko abasirikari barinda Tshisekedi butuvugana barasanye n'aba polisi. Abasirikare kandi bo mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasanye n'aba polisi. Intambara yabo nyine igwamo umuturage umwe. Impande zombi kandi zarasanye kuri uyu wa gatatu tariki 19 Werurwe 2025 mu mirwano yabereye ahitwa Ikaramu aho ngaho ni Kinshasa. Burugumestre wa Akaramu yitwa Shauri Ruboya yatangaje ko iriya mirwano yatangijwe n'abajepe barinda Tshisekedi gusa intandaro yabo ikaba itazwe. Uyu kandi yavuze ko ingabo zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko arizo zahagaritse iriya mirwano. Ni mirwano kandi icyakora yasize abari bakuriye impande zarwanye bahunze. Uyu Ruboya kandi yunzemo ko abayobozi batangije iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro ya ruriya rugomo ndetse kandi ndetse habashe kuba
bahamenyekana n'abashije kuba bagwa muri urugamo. Hanyuma reka mbashimire cyane inshuti abakunzi mukomeje kuba natwe badukomeje kudukurikirana mu Rwanda bari hirya no hino ku isi, abakomeje kutwereka ko muri kumwe natwe, abakanze subscribe, abayikanze thank you very much, abatarikanda namwe reka twabwa mu mikande kugira ngo amakuru namwe kugira ngo ajye abagiraho neza cyane. Niba ugize amahirwe yo kubona inkuru yacu, icyo twakubwira nuko wayikanda kuri iyo link cyangwa se wakanda kuri subscribe, amakuru ukajya uyabona neza cyane mwese. Reka mbabwire ngo bakomeze kugira ibihe byiza, bye bye.